Kan lo boleh banyak ya. Apa boleh ring soki don banyak lo boleh na. Makai petong popong aku. Tang petong popor. Mon ring tandi, mak wada ring ngako tadi. Cek sepopo pah pamolopa. Sepopon kaki ya. Acura iya iku. Aduh. Pakai apa yang letak sadar apa? Waduh. Bener. Ya, mantosoki miskin itu bidaki. Bada. Banyak. Coba manton di mobil Alphard. Waktu Bapak Jiru dateng. Honda wakopak matu binin. Tangkompoi dateng. Tangkompoi dateng. Jangan kompoi Pak. Pencok elong Pak. Mbak kerong Alphard. Kompoi dari manto setandi apa? Ngocak kemana? Meli es ba, minta ke pandah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Sa'adatul kurama wal ajilla, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, Kong Langkong, Ajunan Simulja, Hadratal Mukarram, Kiai Haji Ayatullah Mubarak, terjugan seteja para kiai, para ustadz, para guru ngaji, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Syabtina Amul Ja'aki, Bapak Kepala Tisah beserta seteja aparatur EPON. Syabtina Amul Ja'aki, sahibi hadhil hajah, Bapak Haji Salahuddin Sekelersen sore aris mangken membeda acara haul dari Ibu Patliyah. Sesamoga sarang Allah esapora setejatu sana. Epa selamat dari seksa kubur, epa selamat dari fitnah kubur. Seteja para rabu hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Paling ekacubedin sarang Allah minabi beda ke bulan Allah andi sifat al-kibr, sombong. Satu-satunya seoleh ngangkui sombong panika namung Allah. Selain Allah tak oleh. Karena jepon ulama sombong panika rasopen epon Allah teti menebi yang kui manusia tak kira sedenggi raja gelu. Karena pemilik sejati itu hanyalah Allah.
Selain Allah itu hanyalah dititipi. Wa mal malu wal ahluna illa wada'i'u fala budda yauman an turaddal wada'i'u. Harta keluarga itu adalah semata-mata titipan. Maka pada suatu saat tidak boleh tidak akan diambil pontut boleh tarik boleh tetepna Allah. Karena berarti minabi ketiga dinton dari mata tepan berarti dan kau leban ajunan odi yalam tunya namung titi tukang parkir. Katipun apa tukang parkir? Parengin mobil bak juba tendak bekel. Jak benin tibi. TTP mobil Alphard Pajero tendak bunga. Ya jak benin tibi. Pontut mobil banika ya tak bekel. Sadar jak geni kan namung tetepan. Nah, kali itu lagi. Pon. Para Rabu kaangkui bisa selamat dari sombong, maka ecipta bana Allah manusia kotumate. Bila lah urusan pateh, lah lober orang sombong. Contoh, kaula ajunan andi santre sampai 30.000. Santri muk aktif pondok ke 30.000. Andi kaum sampai 200.000. Abak mon mate ku laku. Selambak dep ngendep guru. Pahaja genca. Kama berdering ngoburakin orang yang kui tanang. Jadi bila notopin tanah kak dito ke kuburan pakun yang kui soko. Teti abak selambak muldah para rabu. Tidak. Bila emot kakak dinto, maka tensi kesombongan gak bisa langsung nyonglet. Kak dinto salah setong eciptana manusia kotupate. Sallallahu Muhammad. Jejak reng Nabi Muhammad kak dinto para Rabu sebelum berseta. Lebih informasi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mbak anjiri bakal mati ya kulaku Muhammad. Rekus kapir bategi ya. Nabi Muhammad. Nama boleh bela namung Muhammad Musleh Adnan. Saya Muhammad ibnu Abdullah. Saya apa boleh kun Muhammad Musleh Adnan. Bengkak. Abang. Ketika masuk ke dalam kubur, yulang nama boleh. Ketika masuk ke dalam kubur, Kak Dinto berarti sudah episode baru. Langsung saking ngawara Rabu HP upgrade ulang terus lober bah program si aplikasi sewalamba terus YSN programannya bisa bayi segi ning tunya tai bahasa orang mulja dalam dua gelem kapur bisa orang nggak ditawara Rabu se mulja edep ngendep orang bila tetemu tompas dua gelem kapur. Bisa bayi bila mangkata ibu kaakin dak gelem ngopur dak ring ngejepi. Episode baru. Mangkana sampai ulama bersedebu kam mim majhulin fil ardi masyhurin fis sama wa kam mim masyhurin fil ardi majhulin fis sama. Banyak orang yang tak terkenal di bumi tapi ternyata atas langit terkenal. Banyak orang yang terkenal di bumi, ternyata atas langit tak terkenal. Banyak yang tak terkenal di bumi, atas langit terkenal. Mon Musle, embian noning, takun gara-gara YouTube nih. Tukang syuting nih. Ini kan, seberpan anu nih kan. Jadi, mon gula nggak morok, mon gula ngisi pengajian, benih bah niat ngaji kapi gitu. Kundro tawa ka orang ya. Pada ben video na. One. Iki kun jeneka. Bila la tahu ya lamar. Ampun. Nikah taring ning bumi. Belum tentu ilangi gula terkenal. Bisa bayi malaikat tak kenal sekali ke gula. Jadi gula ku nalikan mate kol salah.
Oh, mun terkenal nangi ning. Oh, kata aku, pun mereka nih. Syekhona Khalil. Jepang kan pernah Syekhona Khalil kali. Pernah bada orang sorbaja awasiat engkau mon mate nonton long ya. Senal kini engkau Syekhona Khalil. Syekhona Khalil kafuru jan. Beda acara. Lantar ke kubur nangin. Deki mon beda mendekat nyak tanyaan kok kinjek keburu ni lega beda ada tengkok kowe. Beda ni kan. Gus Bah pernah cerita nikah kia ning waktuna lajnah turas Syekhona Khalil gadisa beda kitab Syekhona Khalil dikaji dibedah oleh Gus Bah ning itu lemaki Haji Fakhril Asqal kan itu dibedah dicerita begitu juga le mon gini gareng nal terkenal langi guru mon nembian jawat makngawan dagi wah maja talken idza ja'akal malakanil muwakkalani bik fala yufzi'ak wala yurhibak fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala ngake degi pun beda malaikat rabu ya ceko tako jangan samate iya meni polan kake tamate tibi cacat tegar si kandai iya mon ke berpada bertaruh ke coba di musibah tibi fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala ajri pada makhluk Allah ceko tako jangan semaca jangan sedina cukami cudarung seborok ngetek eki apa sambian pah megawat nih Syekhona Khalil deki mon banyak keluar tanya malaikat lega bala dan tengkok ko ya malaikat mungkar nakir pada bu saya baba jadi dente jong empelempu yang komen tidak mon Sayyidina Umar lain teh Sayyidina Umar ni kan lambak berarabu pernah yetes sareng Sayyidina Ali. Ni Gus Bah juga najarita ni. Paangku Umar ni ka mun mate na tepi malaikat mungkar nakir. Di sini kan nanya si. Salamat sedda Sayyidina Umar sedda Sayyidina Ali ni iparing kasyfih banallah. Buka hijab bisa ngolat ke dalam kubur. Malaikat tanya. Barabbuka. Sayyidina Umar ada bu. Ceras keras rapai. Mbian noning saya gule. Udah deh iyan. Mbian noning saya gule. Gule nih kanjana ahabbal khalqi ilallah. Gule nih kanjana orang yang paling kecintai Allah. Torena aja sarkasar. Nyorot nih semua jadi nama. Abu Yazid al-Bustami. Abu Yazid al-Bustami ini orang antik mah. Asman lambagi ngodan Taifur. Ya sami sarang sumenep ke Taifur. Taifur ni kan alamah karang nak kitab luar biasa. Tafsir boy karang nabu luar biasa. Acara benireng majhur min Nabi ke Taifur dari urut bahasanya, bahasanya. Acara pengarang kitab memang jeda dari luar. Mereka gini. Abu Yazid al-Bustami kan itu pada Rabu andi santre. Santren nani ka Rabu nalikan si Abu Yazid al-Bustami ini ka songkan pahmator tuh ajunan min Nabi songkan dia paset katipun apa dia kita bagi mati kok iya engkau dia kerong ke Allah jadi orang kerong ke Allah kan itu macet keburu saya ini termasuk golongan nomor 3 rajulun mushtaqun muhibbun liliqa'illah. Jadi bodoh telo orang sepaste minta mate. Tong rojulun jahilun bima ba'dal maut. Orang laki saya tak tahu kemarin mati jak beda apa. Jadi bah ngarep mate. Otaba rojulun yafirru min aqdarillah. Orang laki saya buru dari takdir Allah. Polan raja otang kita kimu lalu bah minta mate. Senomor lo rojulun mushtaqun muhibbun liliqa'illah. Bada orang laki set lakar kerong ke Allah kepuru setawang kia. Keng jarang ya, jarang. Jepon minabi sidogiri ki hasani cuman. Nih kok bila tawang kia nyon debu nyon sambung doa gi gula tertulia ma sabung omor sedikit kan. Konambian tikal ke? Jaru kuburu ke? Tak kok bisap lepas ke babang. Tore angkui ini kesempatan bedanya benih angkui. Pon diburin Abu Yazid al-Bustami kali itu ada bu.
Ya, tang surban deh, angkui deh. Kok mon mate kula kuya. Eki ge. Seto sorban ni kita sesah sekali mah. Yang kuito, jaga. Tapi santre gak dinto, dibudin capok penyakit ngenes. Karena tinggal giai. Sami sarang Sayyidina Abu Bakar pola tinggal Rasulullah ngenes seto pak. Lho, taring seto pak nika pola ngenes. Karena sorban nika nang seneng nah bentak melanggar syariat. Isaba gelem kubur, etoro aki kesemate ini. Oleh berapa hari sini tak paharabu. Katipun apa? Ma fa'alallahu bik. Katipun apa Allah memperlakukan sampean dalam kubur. Alhamdulillah ghafarali. Allah lainnya pora kasengkoi. Gara-gara apa? Malaikat atanya marabbuka tang surban si geduk negi air. Rubi kok iba tahu. Banyak tanya santren Abu Yazid ni. Ambu temui ya. Tapi sekening ambu ki Abu Yazid ke. Mondi gul. Pada nak orang montego. Anapa si Abu Yazid al-Bustami mah hebat. Tadi gula cerita. Kenapa flashback ke kejadian sebelumnya. Abu Yazid al-Bustami ki asnya matoifur kak ditobara rabu ki waktone ihtilam pertama mempe keluar mani pertama mator kau mina laki abdinami arapana amimpe keluar mani abdinami jadi bon umina tak laki jong mon guna mempe keluar mani jong mon tak mempe kanjeng nabi sani kembuk lambok ni tak laki jong mon tak mempe kanjeng nabi tuh dah rembejaran mi iyo banyak macam solawat punya macam solawat paham mimpi. Las tadi mimpi mator kau min. Duh, laki mi abdin mi. Ada orang macam. Amin pegang yang Nabi abdin mi. Tak laki jong pun tak ketemu langsung jong itu. Katipun apa mi abdin seterus ketemu langsung dengan kanjeng Nabi abdin tak kejapok. Parpana bajang ruang ini tahiyat, ruang ini tasyahud. Pada kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Araban ko to angkep beria juna kanjeng Nabi seakan-akan Nabi Muhammad beria juna banjong. Dilatih setong bakto meria salat sunat pahalon ta ikelu ummina. Alhamdulillah mi laki ongku abdini mi. Loh, dari mana? Ki puru kanjeng Nabi langsung aja jawab salam gaula. Allahumma salli ala Muhammad. Apa bisa? Bisa hadis sahih. Gampang ke? Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdhah. Siapa orang yang selalu mari ngetahui kan kok waktu na tedung jadi ku laku tau saat tedung ngetahui kok. Ben banyak sahabat itu menceritakan seperti itu tuh. Banyak. Bahkan pada ulama suci angkona ada bu. Lawaba anni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tarfat ainin ma'adattu nafsi minal muslimin. Cak sage ngatang materi sekedepan bayi tak ngulati kanjeng Nabi dalam repanarena. Engkau tak ngaku orang Islam. Salenga karya ada apa naba apa? Ma bainas sama wa baban somor. Beni ma bainas sama wal ardi, tapi ma bainas sama wa baban somor. Wa ma tahtal bir. Bener. Rujak saya mimpi amalaran. Sesekut tempat absaab. Ya ada paduan sampai masa pak gula manolos. Wah, mau tempat absaab, mau tempat absaab sekut gula. Magi bini anjir kan sekut tempat absaab. Tak ninganya apa? Absaab. Salam Allah mantap lagi. Lagi nila yang kebab saab ke dia. Kan? Yulang na boleh. Berarti orang gak dintong mate malah tak sombong. Lah, kengkun mate wani kama tak ada entek sebab. Yulang na boleh bulan banyak salah sangka orang mate tak ada entek sebab. Bodoh ngocak. Cabok napa mbian? Kencing manis ulah. Berempa. Nematos. Panda umur mbian. Le orang sing ngojan ngagin ni pas tampil yang jangan teman. Mije temu ni je mati ya. Hei, berangin.
Man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Jago tako ke. Sapa orang setak mati pedang ben pedang bakal mati ya selain pedang. Sebab mati banyak. King mati jadi tak ada ente sebab jelas. Makin ini kepada penyakitnya mana COVID-19 itu sebab. Kencing manis sebab. Ju sebab. Polan berdering ju mati. Ngakan sebab. Butolen sebab. Butolen ruang ngakan bah ternyata beda tolang bah cekak sebab. Kengkung nanti jadi. Beda orang pada kayak pedang orang beres. Tak masalah. Dibudin bah jawab COVID-19. Karantina. Mari karantina beres. Salah beres mati. Seren nih kan? Ada contoh, bahasa era. Si Ali Jabir. Waktu Nabi Dato, Yonggoi, Toto, sehat. Enten kun mereka kantorna. Mari seperti, kami capok COVID-19. Karantina. Apa di karantina? Keluar, sehat. Setu, bah, derem. Pangkan bu. Ambian mon nyapot gering jan begering sakit apa ban pukul liver le ya Allah apa persis bentan tatang kebuk ada remah tok betul lah buk bah jilekas mati jadi penyakit ini kan benyakan dari pekeran belum 20% pekeran 20% deeran 20% di deeran masa ini ijak ring Allah sadabu wa kulu washrabu wa la tusrifu pokon la toro Allah nyaman deer enom korbo kon jak bi lebih mun bi lebih penyakit Allah mbiane nyapa ngenjing manis nginom apa manis silakan kerja bi lebih andi kolesterol bah tero durin korja pasal bodoh ketibi jabi lebih wa gulu washrabu wala tusrifu jabi lebih keng mon pekeran ka dateng penyakit apa anrona ngari warin ki mo sama penyakit jojot takar jodro tu inna lillahi wa inna ilaihi aduh ya Allah ya kering kita kering banyak sampai panik loh panik nih kasih raja musibah apa nabi ini gak sehat ijak nabi dah betul sesaat makilah raja musibah saya kantor tu si musibah na rajaan ben Nabi Muhammad pada bayi tak ada kamu boleh kiai kantor teman-teman dari batu tidak ada tak ada mau boleh kiai lah orang yang lenyum tanah ngepi gini bener coba Nabi Muhammad waktu nak ke Taif, coba minta suaka politik ke Taif, minta dukungan ke Taif. Apa? Benih dukung. Paringi lemparan batu. Sampai dalam sejarah, sahabat sengire enggak ditojepon, minabi dari berangkat pas tabangki, pakufar diri Taif orang yang tak kira kenal, diri ancor badan ben muana. Coba. Saya ngani enggak? Ada kenapa Nabi Muhammad mak santai menghadapi musibah itu dari santai apa santai pikir nada elantor ben Nabi Muhammad andi prinsip apa prinsipnya walal akhiratu khairul laka minal ula pada akhirat ini tak nyaman ning dina ning akhirat senyaman seni kawan Allahumma sholli ala Muhammad. Bada orang becik ke gula benembian. Ni mau ni pikir mau dolo stres sembian. Tapi mau ni pikir ya letin aja ring baban marin mati ya ning akhirat pola nyaman seger boleh seni kene. Yo mau orang soro bahatoro kapi kamma dujak bini tak toro. Bini ya jale ke bolong tedung sari semalam rumah. Kinyang kual. Saya rasa bengal akikir kering wali mun beniring bini.
Wadro tawa. Beda kiai, andi santre 6.000. Serem si bengal ke kiai sandi santre 6.000. Santre na tak gede bengal. Ustad tak gede bengal. Rajin na. Oke. Sebengal duka ke kiai gun rajin. Magereng wedi kiai itu kan ni bunda. Aro. Enggak muslim nih, aduh apa? Muslim nih kasih singa nih panggung, kocak singa panggung, mon mole koceng, ada ke, apa semuanya, mana takut sajil bapak, gue cek cocok kaki satar wah, mon bapak yang bini cocok ke satar, gue udah bahasan ke satar, cocok, aku jo bek purno geng lebur bener masuk akal jangan bengal ke reng bini dia bisa ngudi bisa matiin ngamian kayak setara ngamian melarat nyari gentene ke setar gue melarat bahasa nagro bahasa mabok geng orang ngerti kepi muni kojek ke setar tak kira pegel jauh reng ada pegel mon bini noreng jak pun telepon to dia engam mon lagi noreng jak pun telepon ti dia pasale pandi mereto dia kok ki engam bagi kesatar ya Allah daripada era kubur jadi bahasan kesatar kayak gini ya dalam depan bahasa kesatar cok ngal bongal ngereng bini gua reng bini ini bisa ngodiin, bisa matiin nih. Jangan gula, iya kue pikir gula asal, dia maksudnya kayak satar. Ongko tak ngerti asal gula. Ibu ini gigi, iya ongko. Kan dulu, apa kayak satar tandi dalil? Ikuti dalil berikut ini. Congo ning tafsir Ibnu Katsir Al-Hafidz Ibnu Katsir aja bu pemahaman nama wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha gurwah congo dalam tafsir congo seniga bahasana yuqal anna ar-rajula khuliqa minal ardi wa fihi quwwatul ardi fayahtaju ila sakan fa khuliqatil mar'ah. Orang laki ni kan Jepun kegabai dari bumi. Karena kegabai dari bumi, maka andi kekuatan bumi. Jadi orang laki ni kan kegabai dari bumi. Sehingga andi kekuatan bumi. Dari kekuatan bumi. Bumi ni keset. Coba olah timbian ning buku-buku. Bumi ni kan andi setong gerakannya mana gerakan litosfer. Keset. Maka bumi gak ditobararabu butuh gunung. Makle seken. Kedua, jawabun Allah alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Teti bumi kan no? Keset, hamparan, berisi ada bu ayunan. Pas iberi gunung dek nang bas. Sehingga orang laki nikah karena keset abu gelubuk. Hari kan abu gelubuk deh. Memasih nikah. Dalam ni kepada athqal wa akhrajatil ardu athqalaha athqal dalam ni berkandungan so blek reng laki ni mun tak bini ngak ketika abu gelubuk gluk fayah taju ila sakan maka butuh ke si meneng-neng si tenang fakhulikotil mar'ah maka ring bini pahe cipta maka namun orang agabin pas edebui ban Allah litas kunu ilaiha mak lebak na tenang ka ring bini jadi teti ring bini panika saya tak maka set ring laki seken bah bilin di ring bini dek tak bisa bah tak bisa ya bila kita andi bini makilah jalan ke kancam oleh kol tonggol dua dak ring sang ngabosang mohon setia cak le temu cak mangkat ke pengajian orang setengah setong telepon ampun depak ke kamai kok aduh
Lah takok king nyang king. Curiga ring bini ini kan mohon masalah tamburuan bener lah. Bener, cerdas menurusan gini kan. Jadi telepon takok king nyang king. Make berkat dah, congo takok padeban beri malam. Mohon padeban beri malam berarti kan melek jalan. Ada oncengan kayak kebelah beda oncengan. Jangan orang laki akal melon. Kan beda yang laki ini takwa, takut sama yang tua. Yang beda tawakal, takut sama yang tua tapi banyak akal. Oke, kawan, lanjut. Jadi jepon gula, jok kisah tarik bahasa aki ngari, jok yang di dolil, ni ke dolil, luar biasa. 10 menit lagi, tahu orang, kalau terlalu mon, gula beda onjangan beda mengurip, sehingga tak bisa tu. Tandi sebedan sifa gula jasakin di sebedan sifa guru, lekanya. Jalan nanti ke buru akil lebat deja leng lebat kerambenang yang ngaruh le jalan. Oke, kon lanjut. Dari gak dito hari mangken, alhamdulillah dan guleban panjenengan beri pembelajaran hidup kain to beda haul pupatlia maka ketika kaula ajunan gak dito para rabu beda haul ketika dito maka pas enga aduh engkau pada mati lagi ya. Aduh iya mon kok odi monol mon pahlaku kok mati pah berem begitu elang mas sombong kengce enga monol lo ke menengak monol bila salah kom ya ngako ngakana pah engam ya iya mon odi monol mon pah mati tangakan men tedungan bini na iya kok mon odi monol mon pah mati kok tangam ada jai enga monol lamba Sayyidina Hamdalah belajar ada Hamdalah kula tak nerang dan ibu patliyo mangken keremi ganjaran gini lah tahu kapim ya kula nerang si Odi persiapan mate lagi mau ibu patliyo insyaallah seorang pon mai temu ke apa jadi saya teng ya apa bisa aku tak berat jadi lu jawab berat jadi bener saya ada orang yang gibur apa corang sabara bener ki mulai gila wakil teh pucuk ki aing Habib Salim Asyaturi muang duri dari jalan dapun beliau dari jalan bang duri ibu takut nyocok ke sokon orang pahmatot ya Allah kenjaran ki burusi muang duri takut nyocok ke sokon orang pada baki kepak si ampun sabung ngomor apa langsung isam orang kok aro duri ya aji beras hari kan ngangkui halo ngangkui kias aulawi mun kun muang duri sawara apa boleh bah dela beri beras kada jadi apa sawara bon sawara sawara kini di mun mereng doa apa tak yakin dah mah cuma mun doa reng nambah mereng mangken dah ada geng yakin tak ada mun lamba ni kan bismillah takku mun setia jadi beri ban kiai ya ada nyong baca riana 200 re rezeki lancar ba ongguan ge beda ieu tak manti je lah mun lambai bakon kiai ana apa mak takku wajong musuh belet tu bade lao waro mun ni bekasod bade dengar lancor mangkat cong saya ingat ya mundur selangkah kabar iya okay. Mundur selangkah kapel ini membeda dalil mundur selangkah kapel boleh dipakon bon kiai maju ding takut semundur maju jok selangkah kapel mundur biar apa ipat wae tembak dua tembak tanah pedan polan mangkat jadi apa kias nambah dalam iso karaja iya bom berara budi atau dua iya bom ternyata dan le bom pakai ada debu semangkah apa orang ban santre tutu semangkah nih mado iyo mending lembut aja semangkah orang saya ni kasih ada bu Habib Hashim Kamal Asgaf sandren Habib Salim Asyatiri beliau sandrena kias saya cerita nih taban romban beda sana aku cerita deh
Kau misang kue boy ke boy ruang. Hah? Are sandren deh. Pada masih hona holil guru na. Mana mianja tinggal tiaki kan? Ada ki bermercon letero. Hai rokok itu. Muntak lobar man gigigin. Hah? Ring lambak ni yakin rose tak ning buang ning. Ada tak ning buang. Arta tabur teti pasukan perang lembah. Mangken arta tabur teti camba. Leso saja. Tak apa yakin jadi dek remeh jadi tadi. Kau mata ide mungkin. Hah? Ibri kiai orang mantap. Duja kiai ini bedai mak bisa. Beni sini kerai kok. Mon lambon ton beli debu guru lebah merah. Dori saking fanatik kalambani. Mon ibri guru cak bejaan harkat terus salah. Ibu cak salah. Podan dari guru le dia gua. Bening tak tahu deh. Anak cering mantep perus nyambi. Awan lamba ning apa? Cik isaku makharijul huruf tepat dia lamba. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Mon satia ning son sin son bang. Tati tobat. Keng de apa? Wah. Kaki kubakok. Telah melekok. Ada apa yuk? Korang ya? Yakin. Jadi, ambian yakin. On, nika sepora pon nika pon. Lana mare. Kau tu yakin gula ambian. Sepora, amin. Mata dek kabar ingki keng. Sampai makin nembuk kita kabar. Ambian mon beda kabar tak kira mau beda boleh. Mon bahambun dateng. Lah jong kok selamat lah jong. Sana ada pak hawal lah boleh bang macam. Tahu salah. Cak lah selamat lembut bagi kita. Jadi tak beri kabar terus makin ni kamale bakun sosak dia dulu. Bah. Ketipu apa ki musle minabi bacet la salamat dumaki ikirimin mayu ko ajar eta sia bodo swapet lambo ada buzi nih talangkong kali itu tutuaki kelakuan pun apa sih bisa masuk surga kanjeng Nabi aja jawab la taudab cak gigiran cak begelan la masuk surga ada bu swapet nih fa illam utik dzalika ya Rasulullah menabtina tak mampu bakun gigiran dah masjid masuk surga. Bisa. Kati pun nama maca istighfar marin pejong asar petong bolo kale maka beun bekali sepora tusan petong bolo tahun. Mator nih. Ya deh, taring pada bendeng tentemor ini ngaki. Mondi gula tidak ada tusan dibagi ke saya. Ya tak ada bener. Dulu tak ada bener. Kan kiburu kan bila baca petong bolo kale, mari nazar petong bolo tahun ni sabora. Tini ngomor mian tak ada pak petong bolo ombam marah. Mundulah aku duga kali tak ada 140 deh. Ibagi ke saya. Diudin ada bukan jeng Nabi. Yufaruli ummik. Sabora mbuk ban. Kiatanya boleh. Muni nembuk tidak ada. Apaan ban saya sabora. Kiatanya boleh. Muni nepak tidak ada. Terakhir nih bahkan jeng Nabi ada bu esapora lebala nabaan bah neng mah on lebala banyak ya apa boleh ring soki don banyak lebala na makai petong popong aku tang petong popor on ring tandi mah ada ring aku tadi cek sapopo bah pamolopa sapopon kaki roja acura iya ibu
geng apa geng tak sadar apa? Waduh. Bener. Ya, mantosoki miskin itu bidaki. Badah. Banyak. Coba manton di mobil Alphard. Hot bapak jiru dateng. Honda wakopak matu binin. Tang kompoi dateng. Tang kompoi dateng. Jangan kompoi pak. Pencok elong pak. Mbak kerong. Alphard. Kompoi dari manto setandi apa? Ngocah kemana? Melek esba, minta ke pandak. Letak debit. Jangan ngak gini kah? Manto wamon gering, manto sesoki ban semiskin pada andi jasa. Bener? Sesoki, semajar nama sakin. Semiskin, saya jaga, oke. Tak le mulai dimasak ke. Kadang tak kejopok bagi mandi. Jangan agak mandi ya Allah, ya bing, ya kok popo ya. Ya tang popo ya mireng betul pakin. Salah mole orang banyak nyapot. Aku saya sebut menolong mantu sesoki. Mak bocoran di mantoan. Ada remaja. Ngabi bentahuan ngabi berapa? Ngabi itu lo boleh mak ibu juri. Jangan semiskin. Lah kalau pai ke popoan lah. Letak ibu jajan. Ya letina. Igula dua hakim yang sekian miskin masuk surga. Amin. Sesoki masuk surga. Amin. Pada rumah si miskin ngadeen bendering soki. Berapa tahun? 500 tahun. Jadi gue laku sana masuk surga. Sesoki bang terkejut. Ku, mak berdebaan. Abid gue lagi. Mak ngadeen baan nih kok, melang je. Coba ning itunya meli apa benda hajat ini kau telah mati eber je. Beda bidat dari ruyo ngabi empa kau lagi. Telah ke kau saru beda yo, beda je. Di mak wah di sawai. Gua kau mangkat, jangan mangkat ban seromban je. Lebar di na. Lagi bosang mah. Ada rumah, mayu terakhir kau. Si miskin tadi tur leader langsung. Kor tak nyam ngeranyam. Kan benda bagi miskin nyam ngeranyam. Mana? Kau kurang apa? Kau ban kiai suruh maja solawat naria Pak Ibu 444 tangdi tidak terlampas 5.000. Mada apa? Kau jangan surah bejang duha tangdi tidak temu rokaat. Ya mentah temu rokaat kan tak bejang. Mentah lem soki kok. Orang apa? Pangeran lagi giri. Ampun sana kah? Boleh mulia. Haram gula kita mulai sekali. Tak mulai sekali. Kita ronyong wanan matua gula. Cadar. Bondi tonggapino sarabat kah? Mana. Wan sekali itu. Mandar muka sehat saja. Lancang umur saja. Keng pekuk laku mon nabi pon kubur ke ajunan pon Allah terdak seda kecuali berjaminan husnul khatimah. Pasalamat dari siksa kubur. Amin. Setuju rezeki saya keluar sareng tuan rumah dari konten surajon. Bantati sabab isa orang Abu Patlia. Amin. Bi hurmatil Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.